米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Dengan nikaput ku kawas i titaanan ta ciri hatai kita， 唯有上帝与我们同在，我们才有平安。Sarikaka mabulong， 平安。Manatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa ku tabang ji mosian， kakuku mami pacafai i tisuanan。O papa rihatayan aku ku aro iso han ningda i kasatakan tulu atsifang sepasava atusir。 上主对摩西说：“我要与你一道去，我要使你得胜。”出埃及记33章14节。Sarikakaau talajua minaon kita to rakatan itini ihkari Cai pakarias kita to masa maamanay a karurayan at lemak ato salifat. Nika yo mikapot ku kawas i titaanan i. Ano umaan to a karurayan ato kapalasan at lemak ko maritemuhan ita i. Cai karaw-raw, cai katalaw ko falutso ita a matumes no rihatay。 虽然我们在人生道路上谨慎自己的步伐，但难免会遭遇各样的困境和挑战。然而，当上帝与我们同在，即使遭遇困苦患难，我们也不会忧虑害怕，而是满有平安。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tabangau ira kiso a mikaput i takwanan a rumakat to lalan no urib ako. Saka tanuteg a rihatay ku awas ako atau farucu ako a tala ayaw a rumakat。 上主啊，有你陪伴我奔走人生的道路，让我步履稳妥，心底踏实地向前迈进。Pakai ni i tahlamaan nay angangan no tabang Ji Yesus Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安